Druga generacija Isuzovog pick-up kamioneta D-Max je stupila na scenu i kod nas. To su lepe vesti jer reč je o svestranom i robusnom automobilu čija će cena obradovati mnoge. Kao što možete da vidite, ovo je jedna poprilično duga šetnja uz jedan automobil, možda čak i najduža od svih stand-upova koje smo radili. Nije čudo, novi D-Max je dug gotovo 5,5 metara. I da li možete da zamislite šta on sve može sa tih 5,5 metara? Dajte, mašte na volju. Novi D-Max sa 2,5-litarskim turbo dizel motorom zaista se vozi iznenađujuće dobro i iznenađujuće komforno. Testirali smo ga na autoputu, na regionalnim putovima i možemo reći da je zaista što se tiče suvozačkog i vozačkog sedišta ovaj automobil na vrhunskom nivou što se tiče komfora. Izolacije, rekli bismo, na nivou klase, motor se čuje, a što se tiče off-road vožnje i performansi u tom domenu, sačekajte malo, obavestit ćemo vas uskoro i o tome. Automobil je pogonjen 2,5-litarskim twin turbo dizelom sa 163 konjske snage i 400 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Uz činjenicu da je automobil na našem testu opremljen petostepenim automatskim menjačem, treba spomenuti da je petostepena manuelna jedinica zamenjena šestostepenom. Dakle, hajde da vidimo kako se naš double cab u premium paketu opreme sa još nekim dodatnim elementima pokazao na testu. Naravno, prve impresije se tiču vožnje po asfaltu. Za svakodnevnu upotrebu najbolje je da koristite standardan pogon na zadnje točkove. Kada se suočite sa klizavim površinama koje donose zimske vremenske prilike, na rotacionom biraču na centralnoj konzoli možete odabrati pogon na sve točkove koji će vam doneti dodatnu sigurnost u vožnji, mada EBD, ESC i TSC sistemi odlično obavljaju svoj posao. Dvostruko viljuškasto prednje ogibljenje donosi sveopšte poboljšanje komfora automobila, kao i bolju upravljivost. Neko će reći da to ugrožava terenske sposobnosti, ali s obzirom na opštu namenu D-Maxa i izražen klirens, nameće se zaključak da je to ipak dobro rešenje. Robusnosti ne nedostaje, a da bi svaki teret bio pod kontrolom, tu su zadnje lisnate opruge. S obzirom da smo ovaj prvi deo testa namenili pre svega vožnji na asfaltu, ostaćemo u tom domenu. Isuzu D-Max je zaista komforan automobil s obzirom na segment kojem pripada. To se posebno odnosi na prednja dva sedišta. Pozadi stvari stoje malo drugačije. Naslon zadnje klupe ne prati ergonomski zadatu temu, pa mada prostora ima dovoljno, malo je teže pronaći udobnu poziciju za leđa. Dodatno, karakteristično poskakivanje neopterećenog zadnjeg dela jeste prisutno, ali zaista minimalno. Sjajno ogibljenje D-Maxa pruža prijatnu vožnju na otvorenom, gde čak i nailazak na udarne rupe česte na našim putevima neće poremetiti dremež suvozača. Ono što jeste malo izraženije je prisustvo buke motora u kabinskom prostoru, čisto da vas podsjeti da je D-Max radna mašina. Kada govorimo o gradskoj vožnji, D-Max je kralj bulevara. Ne voli uske ulice i polukružna okretanja, gde njegov poprilično velik radijus okretanja dolazi do izražaja. Parkiranje Isuzovog teškaša nije teško, ali pod uslovom da imate dovoljno prostora za manevar, jer ne zaboravite, ovaj automobil je dug 5295 mm, širok 1860, a visok 1795 mm. U nekom mešovitom režimu vožnje očekujte potrošnju između 9 i 10 litara eurodizela na pređenih 100 km, što i nije loše za automobil težak 2 tone. Fabrički navedena vrednost iznosi 7,4 litre. Kao što smo vam i obećali, ovaj drugi deo se dotiče off-road vožnje, odnosno terenskih sposobnosti Isuzu D-Maxa. Mada je ovaj automobil pogonjen 2,5-litarskim turbo dizelom, ne trolitarskim kako je
čest običaj kod nekih pick-upova, to mu ni malo ne oduzima na potentnosti. 163 konjske snage, 400 Nm maksimalnog obrtnog momenta sasvim su dovoljne da možete da savladate sve prepreke na koje naiđete. Isuzu D-Max prosto odiše samopouzdanjem kada je u pitanju terenska vožnja. Vozili smo ga na peskovitom, muljevitom, kroz vodu, njegov gaz je 60 cm, dakle sa njim bezbedno možete da uđete u vodu duboku više od pola metra. Uz sve ono prethodno navedeno da se ovaj automobil lepo vozi na autoputu i da je izuzetno udoban, dakle za relativno pristojan novac dobijate u paketu jedan odličan automobil, a sve ovo što vidite na njemu, bulbarove, nosače, felne, to sve kod uvoznika možete naručiti, odnosno svoj automobil možete personalizovati baš onako kako ste ga vi zamislili. Ovaj automobil sa 3095 mm međuosovinskim razmakom svakako nije sinonim za planinsku kozicu, ali on pleni svojom snagom, čvrstinom, ali i izraženim klirensom, bez obzira što je težište novog modela spušteno. Ukoliko ga uporedimo sa prethodnikom, sve obavlja mekše i uglađenije sa stilom koji će velikoj većini vozača više prijati. U suštini reduktor ćete biti retko u prilici da koristite, ali on dobro dođe u ekstremnim situacijama i funkcioniše intuitivnije nego ranije. D-Max se sa oštrim nagibima nosi s lakoćom, bilo bočnim, bilo da se penjete ili silazite. Tovarne i vučne sposobnosti D-Maxa su takođe za respekt. D-Max Double Cab može da ponese u tovarnom prostoru 1080 kg i da povuče prikolicu sa samostalnim kočenim sistemom od 3 tone, odnosno 750 kg bez kočnice. Sam tovarni prostor u ovoj karoserijskoj varijanti posjeduje zapreminu od 1000 litara. Najslađe uvek dolazi na kraju, a u ovom slučaju je to cena. Isuzu D-Max 4x4 Double Cab u premium paketu opreme sa automatskim menjačem košta 30.350 evra. Startna cena za Double Cab varijantu i integralnim pogonom iznosi 25.960 evra. Sasvim je jasno kako se D-Max kotira cenovno u odnosu na konkurenciju. U kategoriji opremljenosti kojoj pripada naš model na testu je od odgovarajuće konkurencije u vidu Nissanovih i Toyotinih Pulena jeftiniji za skoro 5 do 10.000 evra. Navedene cene su bez PDV-a. Ovde treba napomenuti da svim registrovanim preduzećima i organizacijama država Srbija omogućava povraćaj PDV-a na kupovinu vozila, goriva, dodatne opreme i servisa vozila. Dakle, rezime na kraju je da je Isuzu D-Max pick-up kamionet čiji su prototipovi prešli preko 4 miliona kilometara u testiranjima zaista jedna sigurna i kvalitetna kupovina za sumu koja je ubedljivo najniža u ovoj klasi automobila.